Family Production. Yeah. You rap. Nigga. Ooh, yeah. No. An va kwa se biti. An bat la nou dalen de yo. E vwe? Dalen moun yo. Bo sa pa solon vem. Bo ta vivi si Port-au-Prince deja e pou koun yon la ou tou nan de yon vin tan kon e gare. Mwen sa yon bes ki mouni la, mwen bes ki mouni. Mwen yon dem la, mwen debi jal remplen nan. Bef lak kon e gare kon sa, koman se dalouye la? Ane mi sa pou lot nan figi moun. E mwen koman se yon la, e sa pou vande yon kon. Nou ekoutim sa ki nan pe ou, machan se dal doate kosh. Oh! Se mi met se dal la. Jan yon la ou di doat. Ah, ou wakoun sistem Port-au-Prince la? E kouzom nan kache se dal la pou mwen. Ok, be kouzon la pou tou mette l doate kosh, mette se dal doate kosh. Ki jan pou mette? Kwa koman te dispoye nan bien? E so apon la doate ou men? Kom si. Ki Ah ouais, jan? je ne sais pas, mais chercher, mettre le bien dans le bien, je ne sais pas. Regardez, c'est de Port-au-Prince. Moi, je ne sais pas là, je ne sais pas si c'est pour ça, mais on Mwen si vende la pa mbat kon yon nou men. la base, il fait. Se sa ka di nou la pa gen zan mi vwe. C'est ça, ça. Ki jan bien wè kon sa la wè. Haïti, depuis que tu as fait ce pays, là, Oui. tu as le droit de gauche champion. Merci papa. Nan le men. Et là, Sa yon lop nè gyon moun. A 5 di matin pa gen sommeil. M'a réfléchi à quel soleil. Madame a petit pour m'bailler manger.